Kajing penterikam jong ka Sarkar India ka Citizenship Amendment Act kalapan bitar lab ya ka Khasi Student Union badi kipait ba ka West Khasi Hills kumta menta ka janmet ka Khasi Student Union West Khasi Hills District Unit kalapan long daga jingalang haniu nostan hakabakir khot na ki circle bad unit ka baper kilawan banedan lang ha ka jingalang balapan yai usam lawan bah kupar lingdo layo e ka jingkran na kinelam kaseng bakan thub usam la Franklin Simyong General Secretary ka KSU West Khasi Hills usam la Shempang Marbanyang Organizing Secretary Mairang Circle usamla S. Karbani Organizing Secretary ke KSU Sengkemi, baru usamla John Fisher nong siang Presiden ke KSU West Khasi Hills District Unit. Beni asyuk, namar naduk sinam beladap, nakaliang kaseng, nakaliang kejat berrohi, omdai tangkat jai berrohi kinat agak kijala jong kinat is, ibarok away, kiliaki ban persya ya kene ka CAB mensua, rai menta kala long ka CAA. Tinalur mangiliaki ia ka sarkaran dia bahkan namdai ban pentrikam ia kani ka an iak jakor namar kani ka an ka jingtunu jongka kalong bet ban yurot ban thombor ban pendujat ia ka jaj benreu new trap jongi amtang di jaj benreu new trap jongi rei ia ka jala north east hi barok namar kajing temu jong sekarang dia hi katemu ban pelang ya kata ka one nation one religion kumbaga don jing temu ane ka sarkar bayalam da ka BJP tengi ngimla ban priang kom kajak menreu mentang yang man persya ngidawa ban skram no ya kene ka an lagalong akan gondo lana ka sarkaran dia kamla ban skap kum kasang batum kajaj berreu hibara niha perkhat ta kowe kalanti niha punbun da kita ki sentar ki jakai kilamet banlait kajing tu jat jong kajaj berreu banlait kajing syak tombor jong kajaj berreu ha kita poi we poi khap ki ba ka jingtmu jong kani ka an ban sya eki banwan buhai sinong ha kani ka jela jongi nimmerse nyap perkat da kita ki rukum walada ka sarkar dia ni ka sarkar jala kan sapersyang ban tharap yangi bangi dai kita ginunglek kam sneu ni kita kriminal harai walada ngin sasak keno lai hujat lai rukum ro nimmerse nawanta ban em gajai ban reu nginle ya ka ki kam ki babahatam nam kamata bensingan kari kalau wei jong pun kiti tang kini kiten ni sneu ban benar menta bagi persya dayung daya lagalang nganu kedoro nginu mailat bahaga jai bereu jongi kin pentrikam ya kenegaan trikam habang ikon mau hakipor ki hendai hakaba ka sarkar India ka pasan juar ya ka instrument of accession ya ki himakasi banlong taki banlong pura ki hima bahap ka sarkar India te mentaru lemba kane ka an ka sarkar India sedang ban kinyot pen ban wara ki an pafer ban kinyot yangi kirit pat khamtam kerti ka dustur ka ba nadu hendai thai la pentrika mi kini hendrei menta la sedang man pentrika lemba ka an ka pafer lemba ka sarkar BJP tekum kini ki ide ban kenmau ba ki paiba kamtame haki singi ki benangwan ngide ban kenmau ba kamdei kane ka issue jong kiseng bahlang ne jong ki issue re ki issue namta kayap ke em jong kajai benreu namar lana ku ki paiba ngin kendet benreu menta lanopat ngin kendet benreu namar lada ngimi jingai kasodon kapor bawat ki kun ki siu jong iro kindu ki kam ki jam kindu balik school kindo ban le jing mane mat kumta tater te syaban kinja kum kini ki baro gide ban yale gide ban yang scam rekat baki seng malang rekat berkiru nikmat ki badan syat ke jingi ya ke benreu abang yi menen ke jikran jongu kodrat sama bude chief minister jong jala ubong ba kasi kanom trikam hapo ke jala jongi hoy ngila benong menta kanom trikam hari kumi kapor kasa trikam kum bagilong kiwi ki an wajib kasih schedule ro kasukar India koi kasih sapendo nomor
ilong taki nong ngidang ilong taki lipat hapo kabri hakani hapo kari India te ngide man kenal ba kini kinten jo politician kadai tak jupen bej taman yo tiet bot babab sutu bakla rekum kisamla kaptame kibadan hangni ngide man tip kini baro aku kasi ngin saya sya telam no hakim mendar kibawan buai sinong ha kejala jungi ngi ba hapo notis sibon ki Kiwi state kala persya ya kene kejuk terekam. Repo jela jungi. Gilunga maka sarkar jela. Kata mai kini ki amale ki MDC ki MP ni kim jukran sepang kene kasi nomor ba kiting makindu ya kabut bang. Kamtam naki mendar. Te hendrei enda kladeng kapor election ki juga hela. Ha ki asap ki hela ki pajba ha ki cakap meeting berkumta teter. Hendrei henda kila job hapo assembly hapo sekretariat kim jukran ni kini baro kini kilong kijing penduit te kum ki pai bahi ngide ban tep kino ikmat ki basyab kino ikmat basyat kala wat ai kini baro kinwan ka duan penjot kejat berujungi te syab kini baro kinja kum kejat benru ke berepat ngide ban yang scam menginom ailat ban yang teli hoi ngimla baniang le markasi ngimla kiding kise ngimla kisuloi baniang le tumahan rei ai baka jingi jadru jongpi kanai mensi mengi kum kisamla begini le bengin mi shikmat wala da niaban prom da kaum da kasnam ban job baniang le kini kijing persyang job sarkar India ban wara kini kian ba kinomla te lemba kaje teli hapring jungi ngisala banle kini ki baro ngiskam makane kajing sedang jungi kalau kajing amen sem lemba jeng hipaj ba baniang tem nang niskmat ba pirsu tu shisha makane ka CA kare ka an ka ba knyot yang i kirit paj kampam Kristan kiba long tak lai persen hapo kare India te nang niskmat nginang yai site bangin yai yale ba ngirum sya tudot dalele ba kare ka CA ka trikam hapo ka jala jungi ka an nadu isnam ki pamansua kenikaan kedai kita ka Citizenship Amendment Act kaba ka sarkar India kan sa terikam no syan but kani ka singi kedai ka jing sedang ha kaba nakaliang jo kaseng giniya chakmat yaki program yaki jing yaki ibo fair nakabanta banda nakabanta banker yala ka jong kabri kapsa kai kani ka Citizenship Amendment Act kani kadai ka ngila manong lingkot kadai ka certificate nagabanta jo ki poiwir bakin long ki nong senong bakin long ki terai senong bat bakin long ru kita ki nong senong bapura jong kari India bat iya ki bakum kino kita ki poiwir ki baka sarkar India ka pedang keluy ya ki ka sarkar India kat kum kajing keren kajing batai kajing ong jong ki kabadai kawai kabaki shu keren tangdap bat ki shu keren serdap ki ong ba namar ba kidon shibun kita ki minority lani kita ki red patch ha kari Bangladesh Pakistan Afghanistan bat ya ki wei pati kiri ki ba kentuk ro ya kini ki beriu ki badan ki badai ki sik ki Parses ki Kristan bat kiwai bat katkum kajing ong jong ka sarkar India ki ong ba kini ki beriu isya leben isya tambor ha kini kiwai pat kiri nak takadau ki wanra no si India bakin yo iya kajing songsok katkum ka report ka ba nakawai na ki seng ki bapet iya ka hok long beriu man beriu kata ka human right ka bapet ya ka human right hapok kari India ka report bat ka kaipot na kata ka kanhun ka ong ba kani ka an kani ka CEA kano siliang khamat kalong siliang khamat namar ka perkhat tang ye ki Hindu badi kita kiniam ki belakadau hanrei ke ino syadien ya kawai kaniam lani kawai jaj meriu kata kalong jaj meriu Muslim tenang ding lakwan sengutu ya kajing temu bopok ya kajing temu beri mar kumbangi yo i hake bubun ki benta lakalong ya ke kerteng haki senam ki pamenshua
kajudon ke darbar, kajudon ke village, berkumta ter-ter. Handrai gini senam ke pemerintah, lada pinkeli nak kirang bak senong, keladon ke jengkela, syaka ketin nongwei, syaka ketin dekar. Nomor kata sa perkat himapi, kumki para nongsong senong, kei kadau, kabala penlong, ya ka sarkar India, badang sianru ikan mau, bagi don kata kejing temu, ban penkela Hindustan, ya ke kerteng India. Dia nomor kata ngilak marsung tu syai, bakabut, jong ke BJP kalong, banang penkelain, banang penyiar susu, yu tenum yu tendai, jong ki Hindu.